Om Swastiastu. Saking tuhu menaguru sang kaning sujati pikayunan sang meraga gurung from the depths heart of a teacher. Jening jani nuturin podewekan jeningi jani aja mekejang will teach you the most important things. Kedua gan nih untuk sing jado leng wah pina ke senjatong. Intelligence is like a weapon. Nada di prabodang sai. Senjata aneh tidak keanggot sewai-wai, which can be used every day. Keanggen rurung merta ento lantas anggot cening nyalanan kedarmon ngalih pengupuh jiwan. It is then used for life and other good things. Seanun janinge urip keanun janinge hidup dini dijaga tengah. As long as you live in this world. Reng sekolah genai ditu di sekolahan kongot ceninge melajar. The school is where you learn. Telegang jantan kepanggil sakewala selegang pesan ningohang pangandikan ibu bapak guru ne. Study hard so that you can get what you want. Belajar sekan yening cening subuh pedas tekan belajarane untuk sekenang melajarin. Study hard and use your time well. Dapat tidak melalui ada pesan lebihan melalui kanting pusing ingat teken geginan. Don't play too much and don't sway too much. Lali ne arti sawirah kuno lali ne untuk mo arti ongsap. It cause you're to forget your duties and responsibilities. Yen ongsap barangkali tungkule demon molali dadine ongsap tekan gegingan. Lantas pesu unyut aneh ngerayanang iraga blog inggih sapuniki pitutur guru marep ring para sisya sawi.